Adriatik 2 dhe Basania Buçatit 2. Një barazim në rëshën 2-2. i luftuar nga të dy Ima squadrat. borbo dve u igrače. Nuk e di se si e komenton Šta se komentira i sad trajneri i Basanjës, i minjori Dervish Hadi Osmanović. Dervish barazim Me në sukses rëshën. morit një pikë. Čestitam uzela 1 poena, a pa izgubio 2 poena. Kako se rezultat kreću, zadovoljni smo. Pa. Kur me këtë rezultat jam shumë i kënaqur. Pa smo izgubili jednog igrača, Se kena humbë edhe një lojtar mangut. ali isto sam razočaran. Gjithsesi jam i kënaqur. Mi ovakve ekipe treba da dobijemo Pa. 4-5 Pa, razlike. duhet me këtë ekipa dash me fitu 4-5 diferencë gola. Ali imamo još jedan Po, problem. e kena një problem thot. Taman malo napravimo skvadru, Duhet i fije me përgatit skuadrën. onda se neko povrijedi, Dikush janë vram, fali od igrača, ne mogu da igraju. I disa onda lojtarë janë gjanje për me opet lyt, moramo da pravimo ekipu. po duhet me përgatit për ekipin thash. Nama 3 možda najbolja igrača Është fali. të lojtarë thot më të mirë thot nuk na losin thot. Kafu, Elbasan, Kafu Elbasani Nikšići. Nikšići, onda Nuk është e teško vogël. može, znači iz Është e vështirë thot për ne. utakmice sve Ne nova mas skvadra, neshe të ripërtëru ekipin në formacion. ali kako se kreće rezultat Pas që stabilan. filloj rezultati, si përfundoj rezultati, ashtë jena kënaqën. Ju sa gol atlet ekipi. Lakše je uzela golova naša odbrana ekipa. Pa to nam se dešava iz utakmice u utakmicu, da lako primamo golove. Për dhe herë thë janë të hanë gola në fillim, sa herë që marim gol, thët, për dhe herë. Znači, mrojte mora bolje da se Naše organizuje, mrojtja du të më bolje da organizu se ma mirë. uigra. Me lytë ma mirë, me më organizu ma mirë. To je to, znači Kažete gjithçka. svaku utakmicu primimo 2 gola. Ja sam Gjdo njima to takmic, rekao, gjdo neshe janë të marrë ka 2 znači, gola, kad tha. svaku utakmicu primiš 2 gola nije dobro. Nuk është mirë, thët për ne. Në fakt, e nisi 2-0, e nisi me gol, shku në 2-0 dhe më pas barazohet. Po një pjesë më mirë se sa e Pa, para. otišla 2-0, a sad na drugo polovreme menja nešto, šta menja da kad odmore na drugo polovreme. Na çfarë Pa dobro, morali smo Mirë, tha smo duhet, više da rizikujemo, morali duhet smo me riziku të fije ma tepër kur je, da izađemo prema njihovom golu. po duhet me dhanë goli, tha duhet me dhanë i fije presion, thë kundër skuadrë, duhet me A dhanë goli. znate da smo promašili i penal. E di se kena humbë edhe penalin, tha penaltin, thët, Penal realizovali, možda bi po ta nešto kishte i ba, više ta napravili. kishte ba golin, thë ishte kënë diçka ma nëshe. Ali sve u svemu, Mirë, diçka mirë. Hadi Osmanović me një karrierë shumë të pasur Hadji Osmanović karrierë ima mnogo je bio šampion za Vllazniu, karrieru za vaš, mnogo i Crnogoru. Ditët e bashkëpunimit, pra. Kako je ide za Basanju, za drugo ligë, kako je... meni je karijera dobra, ja Për se mua bavim, ka karriera mirë, tha për ja se mua. bavim futbolom. Unë ja du volim futbolin, tha, futbol unë i volim du ja futbolin. uživam u tome i Unë onda jetoj me meni futbolin. je karijera. Edhe karriera jeme, tha, ja kanë e sukseshme. Dita javën e ardhshme është një derbi shumë Na, interesant. ste di që kollo ima derbi Skadra. Pa ja, Basanja Basanja i Shiroka e ima. fitoi sot me naftetarin. Shiroka je pobedi 1-0 za naftetari. ja mislim da kući mnogo bolje igramo Pa, nego na stranu. I na onda, losim ma mirë thët në fushën i onda tonë. mislim mnogo više ćemo da pružimo Shumë ma kući. mirë duhet me luftu, me kanë marrë zjarë. Mislim da Po ćemo menoj- napraviti pozitivan rezultat. Tash përgatisim ekipin për një rezultat pozitiv. Janë javët e para të kampionatit, por Počinje nedelju za nedelju, kakve je objektiva za Basanju sad na ova sezona. Pa kažem, malo nam je problem to što Ima, nam kena iz shumë probleme, utakmice u thët utakmicu neshe mas neshes, fale igrači neki. kena problem vetëm që nuk na losin lojtarët. Mi smo krenuli malo dobro Jena da igramo, na tu rritët për të herë, Skenderbeua malo smo edhe dobro igrali. me koçi kena lyt shumë mirë. Kući smo malo dobro Edhe odigrali mirë kena dobru lyt me utakmicu, neshen ali opet parë. nas se desilo to da nam prep fale thët- igrači. Lojtarë që na mohojnë Jo, ke pesë më problem na thët për ne. Po, Dhe diçka tjetër prej kohësh, Nešto drugo. një bashkëpunim me Za mikun tuaj, Antoni Korçu e Sufi. që razgovara zajedno, drug ju moj, sjell, ti- duket se u sjell fat. Ima sreću zajedno šta stojim na tvoje posla. Šta bio ja i ti zajedno. A, pa dosta mi pomaže, normalno. Pa normal Ja se ne ne znam mam baš- thët shumë. Baš dobro da pričam albanski, pa onda... Po nuk di thët mirë Treba shqip da thët duhet se objasni, vetë on me objasni mshpjegu, i me to je to. përkthy, i kjo është e gjitha. Dobro sarađujemo. Çdo gjë jena mirë thët me një tjetrin. Deta falla. Ka problem. Hvala, faleminderit.